Ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri M24 TV mu makuru yacu ya buri munsi tuba twagiye tubategurira. Reka nongere mbibutse ko M24 TV ari televiziyo ikugezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru ushobora kuba wakurikirana nyuma rero yo kuba wakora kuri subscribe ndetse ukaba wanafyonda kukazogera gukomeza kugenda ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Reka rero mwese mbahe yambo bavandimwe hano mu gihugu cy'u Burundi aho muherereye hose mu ntara z'igihugu cyacu cy'u Burundi, mwese nongeye kubaha ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Tujye kurebera hamwe igitero gikomeye kindi cyagabwe hano mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari mu ntara ya Bubanza muri komine Musigati, aho abasoda b'igihugu cy'u Burundi bishwe imbonerakure zipfa urupfu rubabaje cyane, ndetse abandi biravugwa ko bishikanye kuri uyu mutwe w'inyeshyamba wagabye iki gitero hano muri Musigati, nk'uko amakuru amaze kungeraho hano mu gihugu cy'u Burundi. Bagenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iki gitero. Tugiye kuza turebera hamwe byinshi bitandukanye, aho ibikoresho by'igisoda cy'u Burundi byinshi byafatiriwe, ndetse n'icyo igisoda cy'u Burundi kigiye gukora ku bijyanye n'iki gitero cyamaze kugabwa hano muri Musigati. Ndetse amakuru angeraho akaba avuga ko nyuma y'iki gitero izi nyeshyamba zahise zigana muri Muramvya ndetse no muri Kayanza, hanyuma na bamwe mu basoda b'igihugu cy'u Burundi bakaba bishikanye ndetse bakanafatanya n'izi nyeshyamba, dore ko hari abamaze kuzikurikira bagera ku 100 nk'uko amakuru amaze kugenda ageraho. M24 TV ni amasegonda make tukaza tureba byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iki gitero gikomeye rero cyagabwe hano mu gihugu cy'u Burundi muri Musigati, ndetse nicyo igisoda cy'u Burundi giteganya gukora ku bijyanye n'ibi bitero byose bikomeje kugenda bigabwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Mukanya nido nimujye kuri nk'uko nari maze kubikubwira mu ncamake y'amakuru akomeye cyane ari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Burundi. N'igitero gikomeye cyagabwe muri komine Musigati mu burengero bwa hano mu gihugu cy'u Burundi. N'inyeshyamba bivugwa ko zaturutse mu ishyamba ry'Ikibira, bari bikwije bafite ibitwaro bikomeye, ndetse bikanavuga ko bari kumwe n'aba basirikare b'u Burundi batorotse igisoda, ndetse aba basoda bakaba bari bambaye impuzu z'igisoda cy'u Burundi. Aba basoda batoye rero muri Bubanza bakaba bari bambaye uniforme z'igisoda cy'u Burundi. Se byagiye bigora cyane igisoda cy'u Burundi ko batandukanye abasoda banyabo ba Petero nkuru nziza. Abantu basoda rero ubwo bageraga muri Musigati bari bambaye nk'igisoda cy'u Burundi, ikindi bari bafise impoho batorokanye bajyana mu ishyamba ry'Ikibira, ndetse bikanavuga ko bari bafite n'izindi mpoho ziremereye hariya mu ishyamba ry'Ikibira. Ku isaha y'isa 8 zirengaho iminota igera kuri 40 nibwo izi nyeshyamba zatangiye gusesekara muri Musigati. Noneho rero batangira kurasa ku birindiro by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Intambara iba itangiye kurota gutyo, bararasana karahava. Biravugwa ko abasoda b'u Burundi bagera kuri 24 bahise bapfa, ndetse imbonerakure zigera kuri 18 nazo zikaba zitabye Imana, hanyuma kandi hakanakomereka abandi basoda b'u Burundi bagera kuri 50. Mu gihe byari birimo bivugwa ko rero abasoda b'u Burundi bagera kuri 37 bishikanye muri izi nyeshyamba bitaramenyekana izarizo. Gusa abantu benshi bakaba batangiye gukeka ko izi nyeshyamba ari izare ditabara, kuko arizo zifite imbaraga hano mu ishyamba ry'Ikibira. Nk'uko amakuru akomeza kongeraho agenda bigarukaho, ku ruhande rw'inyeshyamba naho hakaba hakomeretse abantu benshi, kuko amakuru angeraho avuga ko hakomeretse abagera kuri 11, ndetse hakaba hanafashwe miri abagera kuri 6, hanyuma abandi bagera kuri 4 bagaheba bahise bitaba Imana. Hanyuma rero nk'uko bikomeza kugenda bivugwa ko iki gitero cyari gikomeye cyane ku buryo izi nyeshyamba ari ubwa mbere zishobora kuba zitakaje abantu bangana gutya, hanyuma bakanavuga ko rero abangana gutya bakarenga umubare w'abacumi, ndetse akaba ari umubare wa bamwe mu bakomeretse ku bijyanye n'izi nyeshyamba. Ni inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa hariya muri Bubanza, ndetse gushika ubu igisoda cy'u Burundi pozisiyo zacyo zikomeje kugenda zicika intege
nyuma yaho abasoda barenze 180 bishikanye mu mutwe w'inyeshyamba zari ditabara mu ishyamba ry'ikibira. Noneho rero ubungubu bagabweho igitero gikomeye cyane cyenda rero kumera nk'ikindi cyagabwe mu kibito cy'abasoda bagabye igitero. Kuko nakomeje kugenda bivuga barabasoda bafise impoho ziremereye kandi ngo bari barimo bararirimba neza neza rero nka za ndirimbo zaririmbwe n'abateye muri Bujumbura rirare, kuko nabo ngo bagendaga bavuza amafirimbi ndetse banaririmba bagenda banahamagarira bene igihugu bababwira ngo mudushyigikire noneho ngo Bujumbura turayifite. Kavuga bati nyiricyubahiro Petero Nkurunziza turayimufite ndetse na Gitega turayifite. Rero harabura n'akanya gato kugira ngo twinjire no muri presidence y'igihugu cy'u Burundi. Izi nyeshyamba rero zikaba zagaragaye neza ko zimeze nka za zindi zagabye igitero muri Bujumbura rirare. Izi nyeshyamba ko kandi zikaba zinafite komando ukomeye, kubera ko izi nyeshyamba ziri kugaba ibitero ku isaha imwe, ndetse ngakaba ari ibitero biri guhita bikubita cyane igisoda cy'u Burundi, ku buryo bigaragara ko rero iki gisoda kigeraniwe. Ibintu byabereye muri Musigati rero ni ibintu bikomeye cyane, ndetse n'ibintu byatunguye igisoda cy'u Burundi, kubera ko igisoda cy'u Burundi cyari muri position zacyo hariya muri Musigati. Benshi bari baryamye kubera ko abari bari ku irondo bagenda bareba uko rero situation zifashe. Abandi bagiye kuruhuka ngo bakaba bagiye bakabona bagenzi babo bambaye impuzu z'igisoda cy'u Burundi barimo baratembera bagira ngo ni bagenzi babo, kumbe izi nyeshyamba zikaba zari zamaze kwinjira muri position z'igisoda cy'u Burundi. Hanyuma izi nyeshyamba zikaba zari ziza amayeri z'igisoda cy'u Burundi. Nyuma y'aho rero hashize iminsi mike izi nyeshyamba zivuye hariya muri Bubanza, ndetse n'aba basirikare batorotse position z'igisirikare cy'u Burundi bagera ku 180, ndetse bikanavuga ko ari bo bagarutse gutera hano muri Bubanza, dore ko ngo bari bahazi neza ndetse banazi position z'igisoda cy'u Burundi. Aba basirikare rero bari banambaye impuzu cyangwa se uniforme z'igisoda cy'u Burundi, bari bafite impoho ziremereye z'abasoda b'igihugu cy'u Burundi, kubera ko rero byatumye bamwe mu basirikare ba hano muri Bubanza bagize ngo ni bagenzi babo, ndetse bagira ngo nta n'ikintu cyabaye. Hanyuma bakaba bagiye kwisanga rero babona abo basoda batangiye kubarekuriraho urufaya rw'amasasu, batangira kubarasaka kahava kuko ngo bari bamaze kubagota. Hanyuma umuyobozi w'ingabo muri Musigati akaba yatangiye gukeka ko rero ingabo ziwe arizo zitangiye kurasana, kubera ko rero yabonaga urufaya rw'amasasu ari rwinshi, ariko ntabwo yigeze amenya ibyabaye kuko inyeshyamba zari zamaze kumwinjirana, ndetse zamaze no kwinjira mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare, ndetse banamaze kwinjira. Ngo byatangiye gukekwa ko rero igisoda cy'u Burundi gishobora kuba gihigiye guhindura impuzu, ariko nanone ni ibintu ngo bishobora gufata igihe kirekire, kuko nk'amakuru tumaze kuvana hariya muri Bubanza aravuga ko abasoda batangiye kwinubira izi mpuzu kuko ngo badashobora gutandukanywa n'inyeshyamba. Aya mayeri akomeye cyane, biravugwa ko umugabo ushobora kuba yayazanye ari General Godfrey Niyombare, n'ubundi warwanye intambara y'inyeshyamba muri CNDD FDD kuva muri za 1993 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2003. Biravugwa ko uyu mugabo rero ari we uyoboye ibi bitero by'inyeshyamba hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikanavuga ko amayeri yose ashobora kuba ari we urimo urayahimba, kuko ngo n'ubundi aya mayeri yagiye akoreshwa n'inyeshyamba za CNDD FDD zari ziyobowe na nyiricyubahiro Petero Nkurunziza baje gufata ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 nyuma yo gusozwa kw'intambara ya gisivile hano mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero amwe mu makuru n'ubundi akomeza kugenda ava muri Bubanza, akomeza kugenda avuga ko inyeshyamba zateye muri Musigati bateye ku nyeshyamba zigera kuri 200, ndetse izi nyeshyamba ngo zikaba zanabashije gusubirayo ziri ku mubare ugera ku 170 n'abandi barengaho, kuko hari abafashwe mpiri ndetse hari abakomeretse. Nyuma rero y'abapfuye, kuko abapfuye bo ntago ari benshi nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. Nyuma rero y'ibyo byose izi nyeshyamba ikintu gikomeye zagiye ziririmba, ubwo zagendaga ziririmba zibwira abene igihugu ngo bazifashe zirenda gufata Gitega ndetse na Bujumbura, bakanafata Petero Nkurunziza ngo zigahita zinjira muri ntare rushatsi. Izi nyeshyamba zikaba zavuze ko ngo zigiye kwerekeza mu ntara ya Muramvya ndetse no mu ntara ya Kayanza. Izi nyeshyamba zikaba zivuga ko zigiye gukaza ibitero hariya mu ntara ya Muramvya, ndetse ngo bakanagota umujyi wa Bujumbura. Mbibutse ko intara
ndetse byibutse ko intara ya Muramvya ihamna imbibi n'intara ya Bujumbura. Iyo uri muri Muramvya rero ushobora neza kugera muri Bujumbura kubera ko ngo hari ibirometero bike cyane. Iyo umuntu yamaze gufata Cibitoke agafata Muramvya hanyuma akanafata Bujumbura rirare, ngo ni nkaho igihugu aba yagifashe, kuko Bujumbura ibisigayemo hagati n'akanya gato rero ugahita uyifata. Izi nyeshyamba rero mu magambo zagendaga ziririmba zivuza amafirimbi zahamagariye abenegihugu bo muri Muramvya, abenegihugu bo muri Kayanza, ndetse cyane cyane abenegihugu bo muri Gitega ndetse no hirya no hino mu buraruko, mu buseruko, mu bumanuko ndetse no mu burengero bw'iki gihugu cy'u Burundi. Bakavuga ko rero ngizi nyeshyamba bazishyigikira. Abasesenguzi rero mu bya politike bavuga ko izi nyeshyamba zishobora kuba ari inyeshyamba za Red Tabara cyangwa akaba ari wa mutwe wa FRB Abarundi, kuko ngo mu matangazo wagiye usohora uyu mutwe ariwo wakunze kugenda uhamagarira abenegihugu kuwushyigikira bakavanaho intwaro ya Nkurunziza. Bavuga ko ari umunyagitugu wananiwe kuyobora igihugu, umunyagitugu wananiwe gushyiraho intwaro ya demokarasi, ndetse umunyagitugu ukomeje guhonyanga agateka kazina muntu no guhonyanga amasezerano ya Arusha yagejeje igihugu cy'u Burundi ku mahoro, ndetse bikanatuma uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi Nkurunziza afata ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005. Muri iki gitondo rero cyo kwiryenekerezo rya 23 hariya mu ntara ya Bubanza harimo haragaragara impoho ziremereye cyane. Ndababwiza ukuri ko abasoda b'igihugu cy'u Burundi rero bose wagira ngo birunze hariya muri Musigati, abandi rero bakaba bari mu ntara ya Cibitoke. Biragaragara ko rero intara ya Cibitoki ndetse n'intara ya Bubanza arizo ntara zikomeje kugenda zibasirwa n'izi nyeshyamba, kuko harimo haragenda hagaragara abasoda benshi, ariko ninkubwira ngo abasoda benshi ubyumve, harimo haragaragara ibimodoka birebire, harimo haragaragara za Burundi z'igisoda cy'u Burundi, harimo haragaragara kandi abasirikare b'abakomando, harimo haranagaragara n'imbonera kure nkeya, kuko biri kuvuga ko nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ko yatanze itegeko rivuga ko imbonera kure zigomba kuva mu ntara ya Bubanza zikanava muri Cibitoki zikajyanwa mu ntara za kure, cyane cyane rero nko muri Rutana ndetse no muri Muyinga hataragaragara ibitero by'izi nyeshyamba, kubera ko ngizi imbonera kure ariho zigomba kujya gucunga umutekano mu marondo, ya marondo asanzwe ya nijoro, kuko izi mbonera kure bigaragara ko badafite imbaraga ku rugamba, ndetse ngo bashobora no gutuma abasirikare baryana bakivumbura, nk'uko batangiye kugenda babigaragaza ko badashobora gufatana nk'iyi mihirimbiri nk'uko bayita mu kurwana urugamba. Izi mbonera kure zirimo ziravanwa hano muri Bubanza ndetse no muri Cibitoke, bakaba rero bagiye bahabavana bakahazana abasirikare kabuhariwe b'abakomanda, bivuga ko batojwe n'igihugu cy'u Burusiya, hanyuma bakaba banavuga ko igihugu cy'u Burundi kirimo kikanga igiti n'ibuye, bakikanga buri kimwe cyose, mu gihe bavuga ko bashobora kugabwaho ibindi bitero bikomeye cyane. Inyeshyamba ziri hano mu Burundi zikaba zamaze gukamezeza, ndetse bakaba banakamejeje bavuga ko bashaka kuvanaho nyir'igitugu Petero Nkurunziza, bakanavuga ko ibintu Nkurunziza arimo aragenda akora mu karere k'ibiyaga bigari ari ibintu biteye isoni cyane, kubona umukuru w'igihugu yifata akavuga ko yatewe n'igihugu cy'igituranyi. Izi nyeshyamba zikavuga ko Nkurunziza yabuze uko agira, abuze ayacira n'ayamira, hanyuma atangira kwitwaza ibihugu by'abaturanyi ngo byamuteye, nyamara inyeshyamba zo zikavuga ko arizo zitereye mu gihugu kandi ziri imbere mu gihugu, ibintu binagaragaza neza ko igihugu cy'u Burundi cyabuze aho gifata, yaba hepfo na ruguru, ndetse ko izi nyeshyamba aho bukera ziradukira no mu zindi ntara zigakomeza kugaba ibiro bikomeye. Uko byagenda kose ubutega bwa Gitega bukaba bufite ibibazo, ndetse buri no mu kaga gakomeye, ku buryo amatora yo mu 2020 ashobora gusubikwa hitwaje rero bino bitero. Ibi bitero bishobora gushimisha nyiricyubahiro Petero Nkurunziza akaba yasubika amatora, ariko yasubika yagira abarundi bavuga ko rero, ndetse banaca umugani uvuga ngo uraryora imenge, ndetse rero ngo inyeshyamba zikaba zakamejeje, bakavuga ko bashaka guhirika nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, kandi bakaba bavuga ko bafite impamvu zumvikana, ndetse ngo akaba ari n'impamvu zihura n'impamvu za nyazo zitangwa n'imiryango mpuzamahanga irengera agateka kazina muntu, kubera ko gushika ubu ngubu igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bidahagaze neza ku bijyanye n'umutekano. Ni M24 inkuru zacu nakagaruka, mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera, mukomeze kugenda mubona amakuru yacu 5 kuri 5. Mugire umunsi mwiza mwese, ndabashimiye, munagire weekend nziza.